Kwa majina naitwa Mary Wambui Njoroge. Mimi mkaaji wa Githega Ward, Rufere location. Sisi kama wakaaji wa huku Rufere, tuko na shida sana wenye tumepakana na Catline. Kupakana na Kishaka ya Msungu Nature Conservancy. Juu kuna watu wamekuja na ni jagiri, wanajifanya ni kuchunga wanachunga. Alafu wameanza kutuhangaisha juu wanaimba mali zetu. Sasa sisi ndio tuliamka asubuhi na mapema, tukaenda tukachagua, serikali ilikuwa inatufaa. Sasa baadaye tunashindwa juu tuliletewa maaskari na maaskari walikuwa wa kutosha. Baadaye wakakaa kuhamishwa moja moja, gari hatuna, ati hata tukiona uharibifu yoyote, hatuna kitu ya kusaidia. Ile maaskari hawana kitu ya kutusaidia angalau kufikia ile jagiri. So sisi wakaaji wa huku tunashindwa, kwani hii serikali yetu ilitupea maaskari, alafu baadaye wakaanza kubeba moja moja. Tukikaa kuangalia tunaona tu kama ni hema tu sinakaa kule, alafu hakuna watu. Sisi tuko na shida nyingi sana juu ile serikali, kama wakati Gachagua alikuwa, tulikuwa na amani ya kutosha, lakini baadaye saa ile Gachagua aliondolewa, tulianza shida, tukaona kama tumefishiwa kitu kule ndani ya kuonekana kama ile jagi, yani sisi tushunge, alafu baadaye sile mali zetu sikujiwe. Juu in fact kusema ukweli, wale wanakuja polepole wakibebanga. Alafu hata shida ingine tunaona, wanatoka kule kwao, wanakuja saidi yetu ati wanakuja soko. Mimi nataka kuuliza, kwani hii serikali haina uwezo ya kusema ile jagiri wakikuja, juu mimi nasema ni jagiri, juu wakikuja saidi ati wanakuja soko, alafu baadaye wanaenda na mali zetu. Kwani haiwezi ikawekwa mikakati, kuwekwe gate, wakitoka saidi ya chini wanaandikwa majina. Kama hata sisi tukienda kule kwao kupewa kuni, tunaandikwa majina. Na kuna kitu ingine ilisemekana ilikuwa inaitwa ati mchipi. Sasa hii mchipi vyenye waliweka hii mikakati, sisi raia hatukujulishwa maana hiyo mchipi. Na hii mchipi ndio sasa tunaona inaanza kuleta shida kwetu, juu kusema ukweli, kutoka hiyo mchipi ianze, saa hii ndio wanatoka kwao wanakuja saidi ya kwetu ati wanakuja soko, wakipata busi za watu wanabeba wanaigia nazo. Mbona wasiweke gate, waandike watu majina wakitoka, na sisi tukiingia kwao wanatuandikaga majina. Jina naitwa Stephen Budia. Mimi ni mkaaji wa hapa Kiambogo, karibu na Catline kabisa. Mimi ndio wa kutangulia hapo kwa Catline, na kuna shida imeanza kujitokeza tu sasa, mambo ya insecurity. Kwa sababu kuna wafugaji ambao wako kwa hii msitu ya Mzungu, Galman. Na kwa wakati huu sasa wale watu ambao ni wafugaji pale wameanza kutoka nje na kuanza kutusubua. Kwa sababu sasa tumekuwa na wasiwasi mkubwa sasa. Hata mtu akiwa kwa shamba unakaa tu ukiwa lazima amue watu wawili ama watatu mwenye anakuangalia, kwa sababu ya ile hatari ambayo tumeona ikianza kuendelea. Na ukiwa na mbuzi yako moja ama mbili ama ng'ombe, pia usiku na wasiwasi, kwa sababu inaweza enda wakati wowote. Na hii shida imekuwa mbaya kuliko hapo mbeleni vile ilivyokuwa, kwa sababu zamani walikuwa wanangojea hata zinaweza kuwa ni kikundi kikubwa cha ng'ombe, lakini sasa hata wanabeba hata moja, wanabeba hata mbili. So ile hali ambayo tulikuwa tunadhani tutajimudu na tutaamka, tena tumeanza kushuka, tumeanza kurudi chini. Huwa wanakuja wakati mvua inakaribia, kwa sababu hiyo ndio hali ambayo huwa wanaiangalia, kwa sababu wanaangalia wakati malisho ni mingi. Kwa hivyo sasa wanategea mvua wa mwezi wa 3 wa 4, watakuwa wamerudisha kikundi kikubwa cha ng'ombe ama mbuzi, kwa sababu nyasi itakuwa imejaa. Kwa hivyo na wakati huo ndio unaandamana na wakati wa mkulima, kwa sababu wakati sisi tunajitayarisha tuandae mashamba, naye ndiye wakati naye anaandaa arudishe kundi lake la ng'ombe, ama kundi la ng'ombe ambalo si lake, ni analipata kutoka kwetu. So tunaathirika kwa kilimo na kwa ufugaji, kwa sababu wakati tunajipanga kwa kilimo ndio naye anajipanga kwa ufugaji. Majina naitwa Sylvester Koesh. Mimi ni mkaaji wa 18. Na tungeomba serikali, kwa sababu ya shida ambayo imetufuata miaka mingi. Hatuwezi hesabu ya kwamba ati ni miaka chache tumekuwa na shida ya wizi. Lakini sasa ile kitu tunaomba serikali ni ya kwamba
ng'ombe ambazo zinawekwa hapa katika hii ranch ndio inaleta hii mzigo yote ambaye inafanya ng'ombe zetu zipate njia za kupitia. Na ile kitu tunaomba kwa serikali tena ya pili, unajua mtu akiwa na ng'ombe zaidi ya 20 alafu ng'ombe yako moja iwe ikaribie, hakuna wakati unaweza sema hiyo ng'ombe ya kwamba unaweza ingia katikati yao waeleze hiyo ng'ombe atini yako. Basi na wana nguvu ambaye wanaweza kukupiga ama pengine kukudhuru mwili wako. Na tena ya pili, hata tungeomba serikali, kwa sababu kuna wakati tulikuwa tumeenda kwa station yetu, kufika huko tukaulizwa ati sisi ndio tunawapelekea ng'ombe mpaka Catline. Nikauliza, mimi ndio naishi kwa Catline na ni shamba yangu, nitahama niende na ng'ombe asubuhi ama itakuwa namna gani? Hiyo ndio swali ningeuliza serikali, kwa sababu nchi hii, kwani yeye mahali anaishi sio Catline, ati hiyo shamba sio yake, wanaishi katika shamba ya mzungu. Na tungeomba ya kwamba serikali waweze kuitoa hii ng'ombe hapa ndani, kwa sababu unajua hata kama kuna ukiwa na wholesale alafu kuna duka kioski iko hapo karibu, ya kioski kiimbiwa mkate iende iweko kwa ile wholesale, hakuna wakati itajulikana. Kumaanisha hizi ng'ombe zao nyingi ndio zinafanya hizi zetu ziende. Na serikali wanasema tumeunganisha hawa ati waweze kuwa na amani, lakini hakuna amani juu yule mwizi anakuja anapitia katikati ya wale, wanakuja wanakaa kwa pamoja, kwa sababu unajua hii watu kabila hii hawezi ama magaidi wanga wanakuwa kitu moja, kwa sababu wanaaminiana kwamba hawa ni boma moja ama pengine ni kabila moja ambayo wanajuana. Hawezi kuwa ati ni mwizi anakuja akiwa hajui yule mwingine, wanajuana hao wote. So wakati wanakaribisha ng'ombe katika ng'ombe zinaletwa karibu, ndio wizi inazidi katika area gani? Katika area ya kwetu. So tunaomba serikali itujali, kwa sababu sisi ni wana Kenya, sio ati sisi ni wahamiaji tunaishi Uganda. Na kama kuna nchi yetu basi afadhali tuonyeshwe kuliko kuelezwa tunaishi Catline. Tunaishi Catline, kwani nchi ni gani? Ama ranch iko shamba gani? So tunaomba serikali iweze hizi ng'ombe zitolewe ziende kwao. Kwa kiangazi haijawaka ati kwao peke yao, kwani hata kwetu kuna sio kunijua inawaka. Hiyo tunahitaji serikali iangalie. Kwa majina naitwa Mary Wambui Njoroge. Mimi mkaaji wa Githega Ward, Rufere location. Sisi kama wakaaji wa huku Rufere tuko na shida sana wenye tumepakana na Catline. Kupakana na kishaka ya Msungu Nature Conservancy. Juu kuna watu wamekuja na ni jagiri, wanajifanya ni kuchunga, wanachunga. Alafu wameanza kutuhangaisha juu wanaimba mali zetu. Sasa sisi ndio tuliamka asubuhi na mapema, tukaenda tukachagua, serikali ilikuwa inatufaa. Sasa baadaye tunashindwa juu tuliletewa maaskari na maaskari walikuwa wa kutosha. Baadaye wakakaa kuhamishwa moja moja, gari hatuna, ati hata tukiona uharibifu yoyote hatuna kitu ya kusaidia. Ile maaskari hawana kitu ya kutusaidia angalau kufikia ile jagiri. So sisi wakaaji wa huku tunashindwa, kwani hii serikali yetu ilitupea maaskari alafu baadaye wakaanza kubeba moja moja. Tukikaa kuangalia tunaona tu kama ni hema tu sinakaa kule alafu hakuna watu. Sisi tuko na shida nyingi sana juu ile serikali, kama wakati Gachagua alikuwa tulikuwa na amani ya kutosha, lakini baadaye saa ile Gachagua aliondolewa tulianza shida, tukaona kama tumefishiwa kitu kule ndani ya kuonekana kama ile jagi, yani sisi tushunge alafu baadaye sile mali zetu sikujiwe. Juu in fact kusema ukweli wale wanakuja polepole wakibebanga. Alafu hata shida ingine tunaona wanatoka kule kwao wanakuja saidi yetu ati wanakuja soko. Mimi nataka kuuliza, kwani hii serikali haina uwezo ya kusema ile jagiri wakikuja, juu mimi nasema ni jagiri, juu wakikuja saidi ati wanakuja soko alafu baadaye wanaenda na mali zetu. Kwani haiwezi ikawekwa mikakati, kuwekwe gate, wakitoka saidi ya chini wanaandikwa majina. Kama hata sisi tukienda kule kwao kupewa kuni tunaandikwa majina. Na kuna kitu ingine ilisemekana ilikuwa inaitwa ati mchipi. Sasa hii mchipi vyenye waliweka hii mikakati, sisi raia hatukujulishwa maana hiyo mchipi. Na hii mchipi ndio sasa tunaona inaanza kuleta shida kwetu, juu kusema ukweli kutoka hiyo mchipi ianze saa hii ndio wanatoka kwao wanakuja saidi ya kwetu ati wanakuja soko, wakipata busi za watu wanabeba wanaigia nazo. Mbona wasiweke gate, waandike watu majina wakitoka, na sisi tukiingia kwao wanatuandikaga majina. Kwa maletwa njitagwo Mary Wambui, ni ndi muikari wa Githega Ward, kuria Rufere, kurigania na Catline,
githaka kia Nature Conservancy. Ithuĩ tũrĩ andũ mena thĩna mũno na ihoru rĩingĩ, tondũ nĩma ithuĩ no ithuĩ tuokĩrire ũtukũ tũgĩthiĩ gũthurana. Na rĩrĩa twathuranaga nĩ tondũ wa thayũ, na rĩu nĩ gũkinyĩte dalili iria itũkinyĩrĩire, rĩu kũhana ta tũcokete o harĩa twarĩ mĩaka ĩrarĩ ho. Tondũ ndĩna ihoru nĩ twaheirwo thirikari ya gũtũgitĩra, na rĩu nĩ gũkinyĩte handũ marakuo o ũmwe. Thirikari kambe nĩ tũhetwo, no nĩ hakinyĩte handũ nĩ hama tũrona kuo, nĩ tondũ andũ aya tũriganie nao, njangiri nĩ iroka o mũthenya na ũtukũ ikĩenda gũkua indo iria twĩrĩmĩire. Niĩ nĩ ingĩhoya thirikari, tondũ nĩ makuire ngari, nĩ makuĩte thigari, rĩu tũkona ithuĩ tũtirĩ na andũ a gũtũgitĩra. Na nĩma nĩ tũraigua atongoria marĩ o kuo na wĩra no ũrarutwo. Niĩ ngakĩũria atĩrĩrĩ ndĩ mũikari wa Rũbere, kaĩ thirikari ĩno ĩratũgitĩra ĩgĩkuaga thigari iria matũheire, kaĩ matũheire macoke matũcokere? Karĩ magerio matũgeragia nĩgetha tũcokie indo macoke ningĩ cigĩrwo. Nĩ tũrĩithĩtie o kũigana nĩ tondũ ihinda rĩa mwaka kuma rĩrĩa mũndũ ũgwĩtwo Gachagua ararĩ kuo, tũrarĩ na thayũ mũingĩ mũno rĩrĩa Gachagua ararĩ gĩtĩ-inĩ na ndingĩconoka ngiuga ũguo, nĩ tondũ nĩ aratũrũmbũyagia ithuĩ ta andũ arĩa tũreĩta mũrima. Nĩma nĩ tũkinyĩte kũgĩa na ihoru nĩ tondũ indo citũ irathiĩ o kahora, marutĩtie kamwenje gũikũrũka ũguo magathiĩ nginya Marani. Nĩ maraire mbũri, maroka na target ya kwĩyakithia kamwaki atĩ nĩ mararĩithia. Tũkarigwo mokaga kũrĩithia kana mokaga kũiya indo citũ. Nĩ tũngĩenda thirikari ĩtũrorere gĩthaka gĩkĩ ũrĩa kĩrathiĩ na mbere, to maroka kwĩhithania atĩ nĩ kũrĩithia mararĩithia, marĩ kũrĩithia-inĩ magakua indo citũ. Ithuĩ tũikarĩte kĩagago-inĩ tũkĩrigwo atĩrĩrĩ bũrũri ũyũ no witũ kana nĩ kũhithio tũhithĩtio. Nĩ ingĩenda kĩũria kĩu njũrĩrio, kana ithuĩ aikari a Rũbere, kamwenje, mũtitũ, gũthiĩ ũguo nginya oro Marani, nĩ kũhithio tũhithĩtio tũriganie na gĩthaka kana bũrũri ũyũ nĩ witũ. Na nĩma tondũ mĩgũnda ĩno nĩ twagũrire na arĩa angĩ tũkĩheo rĩ, twĩna taitũ citũ na taitũ ciretĩka nĩ citũ. Tũgakĩrigwo atĩrĩrĩ kĩagago gĩkĩ kĩingĩ tũkoragwo nakĩo rĩ, white ĩno twahithĩirwo rĩ, ndĩkĩhithũrio nĩgetha tũkĩone kana twĩ kuo kana tũtirĩ kuo. Njĩtagwo Jane Wandinda. Kĩũria gĩakwa nĩ gĩkĩ, gũkũ ranji rĩ nĩkĩ tũranagia nakĩo? Ranji tũrenda andũ a ranji maikare kwao na ithuĩ tũikare gwitũ, matige gũtũgia nĩ ũndũ wa tũmatharũ tũrĩa twahanda, akorwo nĩ ũrĩithi ta ũcio mareke tũrĩithie ũrĩithi witũ onokorwo nĩ kagombe kamwe, ithuĩ tũrĩ andũ a kagombe kamwe na tuohaga na mĩkwa. Rĩu rĩ matige gũtũgia, gũkũ twĩna ciana cithiaga kĩroko cukuru, ndiũ nĩkĩ matũragia, mareke ciana ciĩke atĩa, mareke ciana ithome. Ithuĩ ona kagoro tũbebe tũrĩa twĩnatuo nĩ twitũ na ciana, nao manyue iria rĩao na mbũri ciao maikare nacio gĩthaka. Nĩ ndĩ na maingĩ ma kuuga. Njĩtagwo Joseph Gĩtahi wa Macharia, mũrũgamĩrĩri kana MCA wa itũra rĩrĩ rĩa Gĩthĩga. Na ngwenda kuuga andũ aitũ andũ a Gĩthĩga maraikara marĩ na hahũ, maraikara marĩ na guoya na matirahota gũthiĩ na mbere na maũndũ marĩa mekaga kũrĩma mĩgũnda yao, tondũ rĩu kwa ihinda rĩrĩ andũ arĩa arĩithi mokaga kuma kũndũ kũngĩ, rĩu nĩ mokĩte na makaingĩra gĩthaka gĩkĩ kĩa Laikipia Nature Conservancy, na kwa ihinda rĩrĩ nĩ mekĩrĩte andũ aya guoya, amwe makambĩrĩria gũthama, arĩa angĩ matirahota kũruta mawĩra mao ma o mũthenya. Ngwenda kwĩra County Commissioner na timu yake ya security atĩ no mũhaka tũtigĩrĩre atĩ ng'ombe ici cirĩ gũkũ Laikipia Nature Conservancy nĩ ciathamio ciatwarwo kũndũ kũngĩ. Ũhoro ũcio wa ng'ombe gũka gũkũ nĩ ũkoragwo ũrĩ thĩna mũno kũrĩ maobitha a borithi, tondũ matihotaga gũtofautisha gatagatĩ ka ng'ombe iria cirarĩithio gũkũ Harari na iria mĩitũ yakorwo ĩkĩiya. Koguo tũrenda kuuga ũũ ta aikari a gũkũ wondi ya Gĩthĩga, lazima no nginya tũthiĩ na mbere na kũrorwo, makĩria tũreherwo kĩbarũ nĩgetha gĩthiĩ na mbere na gũtũgitĩra. Ũndũ ũcio ũngĩ no mũhaka tũthiĩ na mbere na kuongererwo maobitha a NPR na makĩria ningĩ nginya maobitha a borithi. Ũguo nĩguo tũkwenda kuuga nĩgetha kũgĩe na thayũ gũkũ, andũ aitũ mathiĩ na mbere na gũthũkũma, mathiĩ na mbere na kũrera ciana na maũndũ marĩa mangĩ. Okay, marĩtwa nĩ Stephen Mbuthia ũrĩa ngugĩte. Tũrahoya thirikari ĩtũteithĩrĩrie ũhoro wa gathĩna karĩa kareyambĩrĩirie kwĩyumĩria o rĩu ica ikuhĩ, tondũ kwĩna arĩithi marĩ gĩthaka gĩkĩ kĩa mũthũngũ ũyũ wĩtagwo Kuki, na arĩithi acio na arĩmi, ithuĩ tũrĩ arĩmi rĩ nĩ tũragĩa na ũhoro wa kwaga kũiguithania, tondũ andũ acio nĩ marenda nyeki na ihinda rĩrĩ na ithuĩ nĩrĩo tũrahanda irio. Ũguo mũndũ ũcio agĩethera ng'ombe ciake irio, nawe nĩ kũhanda ũrahanda, tũkagĩa na ũhoro wa kwaga kũiguana. No ũhoro ũcio nĩ watũritũhĩra ithuĩ tondũ tũtikĩrĩ na ũhoti wa indo cia mbara, nao makĩrĩ na mĩcinga na indo iria ingĩ cia kwĩgitĩra, no ithuĩ tũtirĩ. Ũguo tũngĩhoya thirikari ĩtũteithie ithuĩ ta arĩmi nĩgetha ĩgitĩre mĩmera itũ na ĩtũgitĩre ithuĩ ene.
korwo no itwehereria arĩithia acio gĩthaka-inĩ kĩu tondũ kũu tokuo kwĩna nyeki, no tũkorwo twĩna thayũ na no tũkorwo tũkĩruta wĩra tũtegwĩtigĩra. Rĩu nĩ mambĩrĩirie already, nĩ mambĩrĩirie tondũ nĩ maiyangĩte ta thikũ 2 ũguo, na maiyĩte ũtukũ, ona gũtuĩka nĩ tũĩ mendete kũiya mũno mũthenya. Ũguo nĩ ta gũtangatha maratangatha mekuo, na mendaga kũiya rĩrĩa kwĩna mweri, na ihinda ta rĩrĩ twerekeire ũhoro wa mbura, maiya hĩndĩ ĩyo nĩrĩo rĩu maiyaga. Rĩu nĩ hĩndĩ marebanga nĩkĩo mahote gũcokanĩria mbũri na ng'ombe nĩgetha gũgĩcoka kuura mena ng'ombe nyingĩ. Ng'ombe icio ci gĩthaka kĩu gĩa Ngugi ithuĩ tũngĩenda cieherio citwarwo kũndũ kũngĩ, tondũ rĩu gũkũ cigĩtwo gĩthaka-inĩ kĩu gĩa Ngugi nĩ ũgwati harĩ ithuĩ, tondũ gĩthaka kĩu tũtionaga ũteithio gĩtũrehagĩra ithuĩ gũtirĩ ũteithio gĩtũrehagĩra, tondũ nĩ arĩithi maikaraga kũu na matukana na akora, rĩu ona ndũngĩmenya mũrĩithi mũndũ mwega na mũkora ndũngĩmenya mũkora mwega. Ithuĩ tũikaraga na hahũ nginya mũthenya tondũ tũkĩrĩ catline, rĩu tũikaraga na hahũ tondũ mũndũ ũcio ona nĩ akuma arĩ mũrĩithi no akĩrĩ ona kĩrĩa gĩake, tondũ ũcio nĩ agĩkuaga, ona angiumĩra andũ-inĩ no agũgĩkua. Rĩu angiumĩra ahana ta mũrĩithi acoka akagarũrũka agatuĩka mũkora-rĩ, ndũngĩhota kũmũmenya. Ĩni rĩu tũngĩhoya atĩ arĩithi acio tondũ ithuĩ tũtingĩhota kũmamenya kana nĩ mĩkora kana nĩ arĩithi-rĩ, thirikari ĩmeherie. Kwa majina naitwa Joseph Gitahi Macharia, MCA katika hii ward ya Githiga, na nataka kutoa tahadhari kwa serikali kwamba wale majambazi na majangiri ambao huwa wanatuvamia wakati wao umekaribia. Sisi tunasikia kwamba kumekuwa na shambulizi pale Wangwashi na pia uko Laikipia North. Sisi tunataka kuambia County Commissioner na security team yake, lazima ukuje na ufanye haraka, kwa sababu tukikosa APC, tukose gari za polisi zikose mafuta na pia wanaendelea kuondoa maofisa wa polisi. Sisi tunataka kumwambia lazima upige hatua kuhakikisha kwamba tuko na security ya kutosha hapa kwetu. Jambo lingine nataka kusema kama kiongozi wa eneo hili, sisi tunataka serikali, especially serikali kuingilie, kwa sababu huyu mzungu ambaye yako hapa Laikipia Nature Conservancy ameendelea kuleta ng'ombe zaidi, na sisi wakazi wa hapa tunajua anapoleta hizi ng'ombe kinachofuata ni maafa, wizi wa mifugo na pia watu wetu kujeruhiwa. Lazima tuambiane ukweli, hawa ng'ombe ambao wako hapa Laikipia Nature Conservancy, hao ndio challenge kubwa sana ya security team yetu, kwa sababu hatuwezi tofautisha ng'ombe zetu na ng'ombe ambayo iko hapa ya wakora. Kwa hivyo mimi nataka kuuliza County Commissioner, hii management ya Laikipia Nature Conservancy wahamishe na watoe hiyo ng'ombe, wapeleke mahali ambayo hiyo ng'ombe imekuwa ikiishi, ili tuweze kuwekea watu wetu security. Pia nataka kusema kitu kingine, niseme kwamba sisi hatujakuwa na APC ama hii kifaru, lakini tumepata jana na juzi. Sisi tunataka kuuliza County Commissioner, hiyo kifaru isihame hapa. Kwa hivyo kwa sababu hiyo kifaru ikihama hapa, na saa hii ndio tuko na threat, saa hii ndio hatari inaingia, lazima tuwe nayo, na lazima pia tuendelee kuongezwa maofisa wa polisi zaidi na pia NPR. Pia nataka kusema kitu kingine, niseme lazima tushirikiane sisi wote kama wakazi wa hapa, kusiwe na watu ambao wanatoa maneno kutoka huko na wanaleta hapa, ama wanatoa maneno hapa na wanapeleka huko. Tuna sitikiko kubwa sana sababu ya majangili wamesharudi. Sasa inasemekana ni wafugaji na tunaona si wafugaji, sababu ni wakora. Wafugaji mtu anafuga kitu yake na kurudi nyumbani. Sasa wakati wa kurudi kwao wanahamisha vitu zetu. Hadi watoto saa hii wengine wanafukuzwa shule, hauna kitu ya kuwalipia. Sababu kenye utashika uze, wagaidi wameshaenda naye. Sasa sisi tunaomba tusaidiwe sana. Aswa hii laini ya line cut ina shida sana. Sababu hata watoto saa vijana zingine wanalala nje na bado ni wanafunzi. Kutaka aje? Security tumepewa ya kutosha. Lakini security mchana watakuwa hata wakituchunga huko hatuwezani. Kwa hivyo tunaomba sana hii serikali itusaidie.